sikap ke bak chalai ka hamnai CD ke sisa jangan ke bak chalai na please yang jotono teleku lauria ang kabobo laisrang phono program coordinator no phetma hiya kabobo dadi no ngke chini contestant joto ro phaisuk phaiha ngke joto phono chini groomers ro ngke chini makeup artist ro joto tokle chini 2023 ni taklai bosini Mr. and Miss Beauty Pageant 2023 또 종진이 비스강어 종 나이레나이 이렇게 종 또란지 마이크 타나이 보이라고 지니 종 스타트 캐나이 सबटाइटल भाई सबटाइटल दङ खेबो स्माइल दङ फटोजेनिक दङ क्ला खेबो हैंडसम ब्रुई खेबो कन्जुनालिटी मुं भाई चेहरा फेफा नेगना contestant number 11 Runapati oke joto bai thalai dongoi moni buno bo miss congeniality ni slash buno ya phainai slash ya phainai buno slash ya phainai jini Judge Guru Osit Riam Abin ni ke Bruyong sila bungmai pihak Abin same level of Claro Klani dongko joto huyo phone dik joto Miss Congeniality Contestant number 11 Runapati Apa ni ke? Same Kla handsome guy tini ni naksong ke hani oh boleh klano bini saudu bai la si hi mo saudu bai la si klano hi mo ke contestant number 18 Karan Ria mo ke Mr. Handsome Bono keri nai sini Jas no, Jini Jas, Chaniko Riam. Bono ses Riam nai. Azan sisa foto card mai jadi, abo azan sekolah yamani. Bari khak saha. Ya pakode bol bawa, korban tuh ada di tangan anda war hibah betul price ya pakai nama jong maya pakai no, tapi kan jong trek ke hawa tang nai, abo ke nuitio, bruitio, klanitio, sekolah sekolah sama saja, bruitio deh klan deh, nuimo, klan si sasiono, nuimo nai tahu nai klaronim sio ke, Omid Tripura. Number 04 Joto yo phone joto Nuimo nai phaka Mulimo nai thongmoni Mr. Sia bomo ya phai nai sini South region ni mana Raju Riam please come on stage ke bini bungno tawo bini mudui bungni bungse
다클라이니 파스트 마이노 body beautiful thế có cái body này thầu môn ý sau thu này thầu môn ý sau này thầu môn ý sau này thầu môn ý tao ok bông nói phải đi đây sau đi chân ní chứ đi ta khu hôm ra Rajesh Ria cái bông nói bảo đi đi này chứ đi khuyo Sabaspina Smile ya, ठीक no? Mana answer लेती result ठीक no? Smile ya, sorry साकरम से. जो तो फोन बाको दी कोई. Mr. Handsome, Mr. Handsome, नहीं वो अवश्य. Conjoined दी बरो क्या? Mr. Handsome. Mr. Handsome ताऊ तुंगा दी रो, शिक्षा. ताऊ ब्रिनो फोन इनको यार पाल के तो saya फोन तो शर्मा क्या? Bro Nimsi के मैं हाँ. Bro Nimsi के मैं हाँ. Contestant number 1, Resmi Ria. Dia bono dinaikan sini, tahu utang monsui. DCS officer sini tahu utang monsui, oh ini sesno ya pai dinai. Oh pai ke pai dinai foto sini. Dia contoh foto ya pak kodi, bukan satu nai thomong sepo. Just hold up di, asal foto tu sana rokok tunggu himba. Mari kaksaha, berano cung Tại do cái khá tệ ha, yêu bên đây ya. Mari kaksaha, contoh orang panggil saya pak kau lain Time sa Pak Tomo, tahu Pak Tomo ni? time sa common is on दोनों थानाई. Mr. Photogenic. Mr. Photogenic. Number 14, Colosaria. Boleh foto ni thora nombor buka. Mr. Photogenic. Foto ni thora buka, foto buye, kak kak ke. Bono ni ke, jadi tahu binang joyliang. Bono ya pai ni. Bono nang pun ke rongtang. Angke uji, Bruno bono. Angke tahu ke, boke foto buye ni thora bos lah ke. Foto buye ni thora. Salah barate de nor photo lo nai to bito bono na. Next Bruyo thanai. De se balu ye sky ri de khamar ho Bruyo re khane negana sa photo enchang. Miss Albita Riang Cap, Miss Photogenic. Albita Riang. Albita Riang. Boke photogenic, foto buye ni thora boke. Bo bono ya pai ni bono, uji sapio groomer nim sino Miss Rongthong ya pai nai bono nang pun nai ke bo Sabaspina
Yang Pak Khotri Jondo. Tahu ke? Tale क्या साखै में है पहिलो सानाय सेकंड रनर अप और बाकी फर्स्ट रनर अप और बाकी विनर क्या करो फाइनल स्लाब ब्रुनो क्लाब क्या का साथी अब के जोंको थेले नहीं ताऊ सीसा से Apa itu sar? Second runner up hingga third position Brironim Sio. Second runner up Brironim Sio, third position ha Albitaria. One step is coming though, please. Just step, Oh, Mr. Kadi. already photogenic mai pe ha. Mr. Oji Kadi. aku abadi na bo. Two step. Okay. Photogenic mai pe ho. Second runner up position ok sarok pe ha. Klani second runner up Kulusaria. Mungkin obrolan yang paling dekat sini, Lemon Bata, mungkin Surestia, berang yang paling Rinai, berang ni, je Yauduno, berang nak kunai, Rotang Boy, Sabas Bina. Mungkin Bruno yang paling final, jadi atau saya di rumah atau Bruno yang paling final. Boso grup paman MCO, bo position maine farinya ko, amboye congratulations, Miss Alvita, ake Mr. Kolosaria, Kemudian second runner up, congratulations. ke Bruno yang paling final, saya di rumah atau jadi Vice President ni bihi, jadi apa kau saja kau. Ulta. Photogenic maine pho bro bom chro no mai tu photogenic pho bom chro second runner up pho boss him chro no mai lai tu just lem koi khok lem koi ho Contoh boleh fokus tadi, kita tahu orang normal tak kali dia ha, second runner up ni. Thằng mày tao trong sẽ ta take around thằng này na. Position no, thangnya pak sama yang. First runner up di declaration no. Position no pipit ma. Tempo claro de masa kamu berikan de masa kamu sekarang. Teripa. Tempo claro de sekarang sakam berikan sekarang. Ruino. Terus terus sekarang sama ha. Claro sampai nih. Kla means first runners up hingga second position. First runners up claro ni. Contestant number Amit Tripura first runner up.
어디 옆아 저도 뭐 Amit Tripura. First runner up. Congratulations, Amit. Abhinike second. Sorry, second yeah. First runner up. Female version. First runner up. Brironim Sikhe. Brironim Sikhe. First runner up. अच्छा अच्छा लाइट डिस्काउंट फैमिली दो हा सेरदे सिनो होई दो आं बुङो दा स्पनिप सेरक्लाय दो सिया फार्स्ट रनर अप ब्रय मातारी रिया contestant number 8 Rano Slano ke ni phainai Bo Jofino Slano ni phainai ke bu chini Mama Sadirung Pha Lal Bahadur Ria Slano ke bu ke Brirono ke ni phainai Tuyari ma Khadija Ke Brirono ke tuyari ma rinai Ang tadi phainai kabowo Dode bhai tadi Faisal Maya kabowo Satu di ini kabowo Bruno ke yang pernah itu ya Rima Selano ke yang pernah tahu je mai pe ne lo mai mo ni phone khaba jao Mama Sadirung Pha ada ke bu ang le tre le fast le mai rung sia him ji bai u tahu je mai rung nai lo ar phone tai phu ada tong kho mai ya phwa ko ma tong tahu mai pe tha nai 4 jon lak lai to ha 4 jon la mai pe habron tre mai me ya bo 4 jon la tre mai me ya tai phu ni pe la ni bo tro ha bom tro ha la mai bro tre mai si ya Sekolah tahun biasa Jadi yang muha-muha ke di tahun ini Ya lo Foto pula rezeki Hastana Hastana Không rồi lên Foto bukti ce không rồi lên khata close ta winning rồi là không rồi không bay mà không rồi không được chưa sẵn tàu à Ini tangkai bosnya Ya pokoknya ini contoh mana? Ya pokoknya ini trofi itu syariah muni, pasangan rapi, please, dikit. Jangan jongkol tu mana, makhluk ini. Tahu ke? Tongsio winner. First runner up, second runner up, Brave Club mai pe ha. Winner. Bokho Brole. Brola bolole. Sangma ke tung me ha. Tela jole la sia bola hi. Congrats. Are for congratulations bro pai me phawar me pai me ya bro ni kha ke bro position ke bro first second position ta ha ta ke winner ke ar bai thau Klade Brescia ar bai thau Number sadi. te ke ha pho pi bai ya pi bai thau aklai ma cha no nai ne gana sponim kham sa chong ya khangle sale sompai no ko ma khenai koi ma ni pani collection no se chupho follow ma kheba Ke has step is come. Riang Bradley Yes, we are Dream Club. Anyway, congratulations, Bradley, winner of Mr. and Miss Hosagiri Beauty Pageant winner, Mr. Bradley. Abang ni ke? Kelar oleh tu le, mai malah. Congratulations. Sawas. Congratulations. Tak lain ni, boron ojong kali pe hamalai pinai.
Next jong te contestant no tui Dia pramoya parinai sini Santri Bazar ni Mangnang MLA Sri Jukto Promotriang Aini apa Dini Mangnang sini MLA Selano ya parinai Dini ni bo Je winner no ya parinai Selano Bruno ya parinai sini Miss Beauty Pageant Sauna tu ba Abang sini Women ni Secretary Kan le dailo ya arpa dailo samam sana winner no Ang ini no sabo ro paye sini bo ini je winner no rang ni Bata ya paye mah ya Enggak Gitu nanti Enggak Tabo sini Sapatu salarudi dailo sana ke ada pasal mau sana no winner dailo sana deh Sabe Congratulations Bradley Engineer winner of Mr. Hosagiri 2023 beauty pageant अभी निका देखा congratulations my view Miss Rasmi Yang Congratulations, Pioneer Ono. Tahu contoh pagi awak sini, jangan selalu contoh pagi tadi please. Jangan selalu jadi donor contoh orang sejak kasar pagi. Final, jangan selalu dari satu pagi. Jangan selalu orang contoh orang kamu. Contoh pun pagi, contoh pagi kau. Jangan bis kamu, contoh pada ke bulainya pagi. Contoh pun, bis kamu pak akan lebih nak. Frame kita jangan si ke bulainya pagi. Jangan selalu sahu. Ini biskang. Contoh bis kamu. Champion ni orang congratulations Kyo. Abi ni ke je. Congratulations Kyo. Abi ni ke. Maya pho. Tini je asun perform ke kaham ke tu pon bawa. Je Maya je participate kebere no. Pranav hote wa congratulations Kyo. Maya ke. No bo asun tini asun horturi program kaham ke mai mo. Bravo ya upha. Sini Brom nang MLA. Sini Brom nang MLA ake